أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رياض الصالحين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبي داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru rabiul akhir minye hijra sankalonani na bisui nyomugani sabanai miladi nasaro ka jate ba fulani mugani saba sankalo tani kelena bisui nye otannai ambe dawda bugu masjid raja kwambo kono درسوا إمامنا النووي رحمه الله وكتاب كنو في رياض الصالحين بندا منا باب فضل صلاة الجماعة كو جماعة صلي فسمان من بالا أنيا كحديث وكلا درسوا وقتي ينصروا حديث اللبنا do forawo yere ka sarahu la anjora yoromi nyoma sarahu fa alaykum bil jamaati fa innama ya'kulu ji'bu min al qanami al qashiyati wa fi qawlihi fa alaykum bil jamaati fa innama ya'kulu ji'bu min al qanami al qashiyati ni ci den ko mbawma aya janto jamakola aka salli jamala aka do wala kungo kono na mimbe bamina bami nyoro kaja kabo ba towma wala imbo odemina min fulen ni dalilu ala annahu la yanbaghi lil muslimina al iftiraq wal ikhtilaf ni nyayiranna ko amanka silamu ka farafara ka nyogon soso ko manka ke wa annahu wajibu alaihim al-istima'u ko mim wajibilen be silamu ka ukaffara nyogon ka wa anna suruda an li jama'ati sababu lil halak ko mu'min fana be faraka bo jamala ko halaki sababu de do لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبح ذلك بالقاشية من القنم parce que تيده مغمم بفرا كبو سلامو كجماما أهل السنة والجماعة فهم السلف الصالح وجماعة كودو ده مغالون جما كفرا كبولو يواجب ده parce que نانا أمبجيان لبن نانك جمانو نا چوكمي فونو نونك پرپر لاتيك nu koy kana fara ka bo jama min be cinyaka ahli sunna wal jamaa ala fahamu salafu salih jamal la nyini yode wo jama sugu mo kana fara ka bo ma ni farala ka bo jama sugu ma doro halakido me galon jama ja kwa awajibrai ka fara ka bo ma ndella ka don ke baga do me ayen faranfansha nyuma tumami akumana irbadi bun shariya ka hadisaka ako farali betila kata tila yoro masaba ako faranyogonya do be o ye wajibi
ako fara ɲɔgɔmanya dɔ bɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko o ye ko dagalen ye ako fara ɲɔgɔnya dɔ bɛ o ye haramu ye fara ɲɔgɔnya min ye wajibi ye tiɲɛ ni ngalon ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na silamɛya ni kafiriya ka fara ka bɔ ɲɔgɔn ma musirikiya ni tawhidi ka fara ka bɔ ɲɔgɔn ma sunna ni bidiya ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin fara ɲɔgɔnya y'an ka wajibi yɛrɛ de fara ɲɔgɔnya min dagara ulama'ul mustahidin al fuqaha masalati istihadiya minnu bɛ yen n'u bɛ fara fara o la kelen kelen bɛ dalilaw faamu ni i ka istihadu faamu cogo de y'o ta nin fana y'a faamu ni a ka istihadu faamu cogo y'o ta o y'o fara ɲɔgɔnya min o dagara fara ɲɔgɔnya min ye haramu ye silamɛw ka kɛlɛ kɛ ka ɲɔgɔn juguya ka ɲɔgɔn kɔniya diɲɛ ko kama ka fara o fara ɲɔgɔnya ye haramu de o ye diɲɛ ko de ala ko t'o ye donc ya laɲini ye mun ye silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan u kana fara u ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ kan parce que farali halaki sababu don fakaja alladhi yanshiju anni li jama'atin hatta bariya bi tafarrud bihi abo cogo kelen de la mɔgɔ min fana bɛ damana jɔ ka fara ka bɔ jama la hatta bira'i yatafarradu bi har aka haklina hatta bira'i yatafarradu bihi har mɔgɔ min fana bada silamɛw tɔw bɛ haklina min ka e b'i damana haklina la o ye farafarali de silamɛw tɔw bɛ haklina min ka ni dalilaw ye kuranɛ ni sunna e fana b'i damana haklinaw nati mun bɛ bɔ jama kɔnɔ ويظن أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور أي رفنا باجي فنا كو ابن منك كو دليلون يودي يرا كا جمهور جوني كبغا فانشاما بمنك كو سوسو إن يانا إتا دليلا بأودلا إبه جمهور بسوسو فالواجب عليه أن يعيد النذرا مرة أخرى mɔgɔ min n'i bɛ nin cogo la bunkasiri ko min buni usemin ko min wajibilen b'i kan ko i ka sagi i ka lajɛli kɛ siɲɛ wɛrɛ maana i ka hakilina min n'i ye jamhuru sɔsɔ a la e b'i dama k'o sagi ka lajɛ kosɛbɛ i ka hakilina sagi ka lajɛ kosɛbɛ dalilaw la ija la yumkinu an yakuna al-jamhur hum alladhina tawahhamu a ko parce que a tɛ se ka kɛ ko jamhuru ko ulu de bɛ fɛn ka min ni dalila t'a la ko o tɛ se ka kɛ tawahumu ye mun ye ka fɛn dɔ jigi fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ o t'o ye ko o ka jamhuru sɔrɔ ko o tɛ se ka kɛ wa anta alladhi asabuta maana jamhuru ta ka kɛ tawahumu ye e ka kɛ sawabatigi ye ko o tɛ se ka kɛ o ولهذا كن نند كوسو لما قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنهما نند كوسو تمام عبد الله بن مسعود حذيفة قوما إن قوما يعتكفون في البصرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والنبوي والأقصى نند كوسو دوندولا Hujayfata ko Abdullah ibn Mas'ud ma ko Busra dugu da be Iraq ko mogo be itikafu ke Busra ka misiru la ko me ciden fana ke itikafu te ke fo misiru saba ali kaba misiri ani ciden ka misiri ani Baitul Maqdis o de Masjid al-Aqsa tumama yin fa Abdullah ibn Mas'ud ye qala radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud kala kaje kabwama la'allahum asabu wa aqtaita ako huje fatama ako iba soro munu nye itikafu ke Busra iba soro lube sawabaka ere katawurade
وذكروا ونسيتا إباسر أولو حكلي جيجنا تشيدن كحديثا لولو كحكلي بتشيدن كحديثا ولا يرينينا من عبد الله بن مسعود وجه فتاي مين فو ني حديثا مين فو بكم عبد الله بن مسعود ما سوا ما بولو parce que ye jama soso o ko yiba soro ulu de be sawaba kay qatawra ube ba soro ulu hakili jiginde me ciden ka risala e nyinana fa awhana ibn mas'ud haja li hadith hukuman wa riwayata abdullah ibn mas'ud yenni hadith allafu akiri anaka irwayere abdullah ibn mas'ud ni hadith allafu akiri na ka irwayebe وذلك وسبب يموني لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يشيخ في كل مسجد كوبس السلامو أبا فكاكي كومي إجماعو سلامو ببولو كو اعتكاف بسها مصير بلا مو ني حديثنا أنا كو اعتكاف تسها مصير لا فو مصير سبا عبد الله بن مسعود ني حديث الله حكما ورواية parce que ka surunya ka ke ijma'u islamu bolo ko itikafu be saha misiri bela wa annahu law furida shahatu hadith hudayfa radiyallahu anhu no saminu ko abise ga ken hari hudayfa ta ka hadisan yin sahara la kana manahu la itikafa tamma illa fi hadhihi al masajid salasat akwaru hudayfa ta ka hadisan na sahara ko hadisai lanyine munye ko itikafu dafalente soro fo misiri sabai mana itikafu minka baraji dafalendo katime itikafu beka ote soro misiri sila fo misiri saba alikaba hiden kam misiri batil maqdis ko harine hadisa sahara mana bekeninde mi hadisai mana te sekata jahiruma ko itikafu te saha fo misiri saba ni yoro fana dondola ambe abdul musin abadika halqala doya nyinin kan ni hadisa la itikaf illa fi salasati masajid al masjid al haram wan nabawi wal aqsa no seminu yemin jabi ayo de jabi la itikafu tamma akwa hadisa la nyini yode yoro min ka itikafu da falendo abraji kacha fasamancha bala kateme itikafu beka misiri saba mais ako hadisa illa nyini te ko itikafu te saha misiri kono fo misiri saba wa illa bunu semino ko na make oye ka fo itikafu dafale namma hadisa in koroko ye na sahara fala yumkin an yuqatiba Allah bil Qur'an al Karim al ummah al islamiyyah namma hadisa in koroko de ye ko atisika ke alaka silama mantum be kuma nyogonya يقول على كافو ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد أكنا كم مسو جنيغنيا كاتو إتكافو لا مسيدو كنو ثم نقول ألا يمانتم بيدو كما نيغنيا نيني آياي ni alaka kuma nyogonya nin kuma inkofe anka sagi kafo la itikafa illa fi salasati masajida anka sagi kafo ko itikafu tebbe fo misiri saba لا يحضرها إلا واحد بالمئة من المسلمين مسيرين نون فنا مغتي فرانيون كان مسيرون كونو فو اسلامو كمه مغو كلن دبي فو اسلامو كمه مغو كلن دبي سكاي ام بسكا لك كما كيو تشودي حاجه خلاف البلاغه وخلاف الفصاحه اكوني ani qur'ana ka balagha te nyugon tan qur'ana ka balagha ani balagha be nyugon soso ani arabo kanjele un fana be nyugon soso ani balagha be nyugon soso ani arabo kanjele un fana be nyugon soso lakin me bunu semino ko me ba'd an-nas yuhibbu al-ikhraban fi shay neta ko ba'd an-nas lakin ba'd an-nas يحب الإخراب في شيء أكون من هذا ما دون دوبي ulu ba ke koko la ukaki damuna mogode yuhibbu
anyuju kara na ba fe afana kakko kafo mana akum go dobe ni mugo tobe fanna le ba fe afana kaka damana fa pour akatobe se ka fo chogomi umina amsali li ammati abe akwa be hada madun katali kono khalifu tujkar kum mugo soso itogona fo kum mugo soso itogona fo فهو إن سجى وخالف ألف لأبادو نألي فرلك بو مغولا أي مغوصصو وأتى بما هو مخالف للدليل وأرأي الجمهور نانا نكوي من الدليل صصو أي الجمهور كهكلنا صصو سما يستهر بهاجة ويروينا ألفنا ببانجني ويه مغوبا دوني ويه أكو مغودو فنكا لنيه نندرون دي دينا كولا ne fana ka kɛ damana hakilina bɛɛ ka wagati bɛɛ ka mɔgɔ tɔ sɔsɔ pour fana tɔgɔ bɛ se ka fɔ cogo min masailatul sajun ale fana b'olu de ta dɔrɔn wa haja sabbaha an-nabiy وقد صبها النبي صلى الله عليه وسلم ساجا أن الجماعة بالقاشية من القنم يأكلها جيب أو تشيدي وقت بمغم بفرق أبو جمالا تشيدي أتغلا مغو أيام مثالية كمي بامي ناني باتو كجا ni wala minye ewa ba minanaye temmin be baw mina kungo kuno ni babo mina chogo mire bara tigi be ke katawlo chogo de la bara tigi fana be ke fili lo chogo de la bara ab tigi fana be ke halaki lo chogo de la wallahu almuwaffiq باب الحث على الحضور الجماعة في الصلاة في الصبح والعشاء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام الليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. ninye bonda minye kallasu anka ta jama salila sogoma anka ke jama salila safu anka ke jama salila mana sogoma ikata jama saliro la safu ikata jama saliro la ni bonda fana hadisa uballa sukato dema. Wani Usman ibn Affan radiyallahu anhu kadisa min Usman ibn Affan malaka je kabwama قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كو عليا مچيدم ما alaka tanuna kisibe chiden ka chiden ba fo man sallali isa fi jama'ati fa ka'annama qama nisfa al-layl. Ko chiden ko ni mo minye safo salli jamala ikabraji abe ko ni mo minye su tilance jo alay nafilala. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ni mo min yesogoma fajiri ya salli jamala abe komi yesu be jo alay yesu be ken nafila alay ni hadisa muslim hadisa imbo. wa fi riwayati Tirmidhi an Usman ibn Affan radiyallahu anhu anana Tirmidhi kay riwayala hadisa bo Usman ibn Affan bolala ka je kabwama قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال كتشيدن قال كتنونا كشباك من سهد الإساء في جماعة
كان له قيام نصف الليلة وكيدن كوني مغمي ني سافو صلي جمالا كوسو تلانشي سنة وسو تلانشي نافلة برجي بديما ومن صلى العشاء والفجر في جماعة من مغمي ني سافو ني فجر صلي جمالا كان له كقيام الليلة أبيكم يسوم من نافلة برجي بديما قال الترمذي حديث حسن صحيح ترمذي كوني حديث كاني أسهلندو والنبي هريرة رضي الله عنه قال سمع أبي هريرة ملك جيكبواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كثير لك ترون كسبك قال قو لو يعلمون ما في الأتمة والصبح لا أتوهما ولو هبوا قل موت نيادو كيمون لمجراتولا نوتو نيادو كتا سافو سالي جمالا أني كتا فجر سالي جمالا سغما سالي جمالا نفم من بالا براجي من بالا فسمانشام من باي نوتو نيودو وتنبنا سافو سالي جمالا كسغما سالي جمالا هاري نوبة نونما كان كومي دمسين بنونما چومي دي تمنغنما كان مسيري لك جما سالي منتفق عليه واري مسلم بن حديثين كا وقد سبق بطوله اني حديثين ناجانيا فوقفه وان قال سمع ابي هريره ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك تشيدن ولك تنونا كشباك ليس صلاه اسقل للمنافقين من صلاه الفجر والعشاء وتشيدن كو صلي شيته صلي من صلي ركغره منافقيك جمالا كا فجر صلي بو اني سافو صلي سيتم صلي من صلي ركا صلي جما في مسيرلا ناكا غير منافقيك كغل منافقيك مين يكاس و فجر صلي بو اني سافو صلي ولو يعلمون ما فيهما لا اتوهم ولو هبوا من نوتو نيادو نفهم من بفجر صلي لا جمالا ani ka safo salli jamala nafam min bala ni mogo tunyodo utumbena fajiri salli jamala ka safo salli jamala hari nube ngunuma kanade muntafaq alayhi wa muslim benna asrahu qala li hafiz an-nawawi rahimahullahu ta'ala sarahu la minya hadisa durusi baga al hafiz an-nawawi ala ka nema masamin kortalendo ako babil hasala hudur li jamaati fi subhi wal isai yanni fi jamaati ko kallasu ni bonda e kallasu ko minye sogomani safu anku salli jamala wa nasala hataini salataini salati al-isai wa salati al-fajr ayenna suke kanin salli fulatwa ta togoma munna lima fihi ma min al-ajr al-kashir ni salli fula baraji ba min bu fula la nu yu salli jamala baraji ba min bala wode ya to ayuta ufulata utogoma fa fi hadisi Usman ibn Affan radiyallahu anhu abi Usman ibn Affan ka hadisai nalaka je ka bama anna li insani ja sallali sa fi jama'ati ko hadam ade kunna ye safo salli jamala wal fajra fi jama'ati aye fajri salli jamala fa kannama sallal layla kullahu atigi baraji be komi aye sube jo alay su nafila yani fa kannahu qama yusalli kulla layli abe komi atigi jora alaye ka sube jo alaye ka be nafila alay al isa'u nisfu layli safo salli jamala o yesu tilanche nafilata o be komi su tilanche nafila wal fajru nisfu layli fajri fanaye su tilanche donye abe komi su be sallira sisa mana ni safo salli jamala su tilanche nafila dirima ni fajri salli jamala tilanche doyin fana dirima awa be komi sisa yesu be nafila ka jo alay ka soro dalembi ka dilanga ka soro depuis safo salli dari ka dilanga fo fajri itara salli jamala sumu me baraji be dima ki dalen to ka dilanga وهاجا فضل عظيم نيفس من جباي يعني كأنك قائم الليل كله ما نبيكم أي سوء جو عليه وأنت في فراسك كاسرو إدال ميكدلنك
إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة ni safo salli jamala iye fajiri salli jamala abe komi eye sumu men jo ala ye ki dalen to kadilanka wa qala sallallahu alaihi wasallam tiden ko laka taruna kisibaka law ya'lamuna ma fil atamatu wa salati al fajr la tawhum wa habwa al atamatu hiya al isha atama wa yasafo salli de wal fajr ma'ruf fajr ko ni wodonendo law ya'lamuna ma fihima min al-ajr wa sawabi ni mugotu nyado ni salli fula ko salli jamala barajim min bala saram min bala ni mugotu nyodo la tawhuma yahubuna ala al-ardi kama yabhu shabiyu utumbena ni salli fula la nube munuma dugu koloka kana komi demiseni be munuma chokomi lima fihima min al-ajr al-azim munna sarabba min benni salli fula sallila misrilla jamala وكذلك الحديث الذي بعده أبو تشوكو كلنا حديثا من نانو فنكو في أبي هريرة كحديثا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أبو هريرة كحديثا تقولي ليس صلاة أثقل للمنافقين من صلاة الفجر والعشاء وصليتي سلم من كجل منافقك جمالا كفجر سلي بو أني سافو سلي أن أثقل صلوات للمنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أبورتك حديثا من فلا يمونيرا كو فرد سلولا من كجري منافقك كو يسافو سليني فجر سليني لأن المنافقين يصلون رياء وسمعة بس كمنافقو بسليني كو يريرا أني مغوكوا أمي مغوبو كو ميتشوغمي أني مغوبو يتشوغمي منافقو كسلي بك ودي كما وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يشاهدون من يسافو صلي فنا أني فجر صلي نونم بك دبيدلا مغتوية فهم يراؤون الناس بس قولوا فنا بو يرد يرا مغولا فجر بك دبيدلا نونا مغتوية سافو بك دبيدلا نونا مغتوية قولوا فنا بو يرد يرا مغولا ولا يذكرون الله إلا خليلا uti ala kosuma fo ala kosuma fitini wal isha'u wal fajr ma fihima mura'at munafiqu kan tabolo yere jirade bo safo fanani fajri yere jirate wulula liannaha julumatu parce que nunum beke dibude kono fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu tujadu anwarul kahraba'i wala suruju parce que tiden tilela min ye kura yele tunte lampante tiden tilela dibi safo wakati ni mogo dobe nyogo suru misiri kona be salle kabate nyogondo parce que kuranyelente lampantunte fala yusahiduhum ahadun utumbena jamala tiden tilela ubeta kurante lampante mogo site uye فيكون هدورهم الإساء والفجرا شقيلا عليهم ولا أوكا نا فجر سليلا كنا سافو سليلا أتمبي غريا أوكا بس كوتيه لفوات المراعاة بس كي يرجرا تولا يرجرا تأولا حاجة من وجهه نيني فاندو نيني أنيدو منياتو فجر سلي جمالا سافو سلي جمالا أكا غير منافقك أدوين نيني mu ubu yire de yira fajiri fana beke dibi de la safo beke dibi de la yire jira chogote soro oyorola ninde ye fajiri sallini safo salli aya giriya munafaqika misira ninye foloye ninye doye omi waji akhara fando la tuguni anna salata al-isha wal fajr waqta rahati wan nawm akacha fana safo salli waqti ani fajiri salli wakati ulu bena mogo kallafo ya wakati de manu kasino wakati mogo kallafo ya wakati nu kasino wakati safo wakati bena ode la fajiri wakati bena ode la ode yato munya as usalli gereya munafika Allah la fulan fule mogo minte mu'mini yere de fana ni baraji nyini nate ni wakati fula bena lafiya wakati ni sino wakati de eki kallafiya intige ki ka sino tige ko yibeta asalli jamala nite mumini de
ube ni ewa munafiqiya jogo ewa ni i khalasilente kabo munafiqalama ani ni yere khalasilente kabo yere jirama itesekake fa fi ahadi rasul sallallahu alaihi wasallam kiden katilela alaka tanuna kisibaka kana nasu la yashharuna kama yashharu an-nasu al-yawma kiden tilela mogo temme unyala sufela la komi sisa mogo ubemme unyala chokomi sufela nute da jonna yanamuna mubakkirina min hin an yusallu salat al-isha wal fajran yaqumun kiden tilela ni mogo yesafu salli doro ubedda kasinogode fajiru be wuli ومن من يمن الله عليه بقيام الليل ودوبه ubeda jonna ala be fonnan siriya kuye ube sufen nafilake sani fajr wakati kase ko wuli o min man yaqumu li salati fajr udo fana be nu ye safo salu ubeda fo fajr salu wakati te nafilake fahuma saqilatani ala al munafiqin donc ni salli fula ukagele munafiqika fayambaqi lil insani an yahrisan ala salati al-isha wa salatul fajr akaka hada made ika korto iki jija safo salli ani fajr salli la jamala lakin salatul isai laysati afdala min salatul asr me safo salli nim fana tayira ko safo salli kaw sallallahu alaihi wasallam fa salatul asr afdalu la sara salli wode kanye kateme safo sallika wali haja ninde koso سارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء نند كسوني الله جد لون حديث ولا يورو دولا تشيرن يفجرن العصر تغنيغنا يورو دولا تشيرن يفجرن الصفو تغنيغنا فهي قرينة للعصر كما سبق فجري اوا العصر اوا تغنيغنا دودو كومي انيا فوكاتي من صلى لبردين dagala di jannat ci de ñoo fo hadisa dola akon ni mo mi ñe fen sumale fula salli be do ar janna kono o fen sumale fula jumay sala sara salli ani fajri salli wa qala sallallahu alaihi wasallam hadisa warela ci den ko alaka tanna ksibaka innakum satarawuna rabbakum kama tarawuna al-qamara laylatal badri fa in ista'atum أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا أفورا حديث الله كتمه فانا تشيدنكو مؤمنون أو باوتيجي عليه قيامة أبوتيجي عليه كمي أبي كالو جيلة تلتا نانينا بيبا يتشغمي ناتي نيغون كورو الله جلي كما قيامة مؤمن بيبي على يوچولا أكون نبي شالا نفنتسك أو دس نبي شالا أكسلين تلي بوليني أني تلي بيني أيوكي تلي بوليني وتاي فجريه تلي بيني ويه لا سراي وصلاة الفجر ما صلاة العشاء أيضا إذا استمعتا فكأنما قام الإنسان الليل كل الليل وأنا حديث لا تقولني كو تيدن كو فجر صلي أني سافو صلي ني مؤمن ينونو فلا سرو جما فنالا أبيكم يسون نافلا سو مومجو علي النافلا برجي بديما وكذلك أيضا أبو تقول تقولني لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لا توهما ولو حبوا كوني هذا ما دون تنيادو safo salli jamala fajiri salli jamala nafa min bala baraji min bala fasamanta min baye nutu nyenni ndo ubena fajiri salli jamala ubena safo salli jamala har nube ngunuma kanade fa harisi ya aqil muslim ala jami salawati ne simino ko akombali maksilama akoka korto farda salli duru imbe iku beke wa kun muhafija alaiha ke tangali kelay kurusili kelay ka farda salli nunun koloshi fa inna allaha azza wa jalla yaqulu ala masammin kabba kurta ko qad aflaha lil mu'minun ala kum mu'minun wiye falaha suru wiye ni yorosuru
mu'minu be min yini yasoro mu'minu be shira min ala yu kishama me jondo allazina hum fi salatihim khashi'un munum be shira ala nyu kasallu kono wallazina hum anil lahwi muwaridun ani munu nubu uyere mabbo batara kuma wula ani junbo kuma wila qawlihi kata alaka kuma ma wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna ani munum bu kafarda sallu kuroshi ulaika humul warisuna ala kunnunun tiglamu ye cieta bahawde allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khaliduna ulude be jannati firdaus ka cieta nu donna kuno be dumete bo fa zakara allah salatan في أول أوصاف الحميدة وفي آخر الأوصاف الحميدة نما كتبت نمنو فلنني سورة المؤمنين كنو ألا يدامنا نسالي دي نما كتب نما منو فلنني ما كتبت نمنو فلنني ألا يلبني سالي دي وقال تعالى في سورة المعارج سورة المعارج كن على كم مسمين كرتالين إن الإنسان خلق هلوا أكو هذا مدى على يادا كتشوكو كلين تالا إذا كتشو هلوا على يري هلوا يري آية من به هلوا ينكفي ودي به هلوا ودي به توسيراني إذا مسه سر جزوعا وإذا مسه الخير منوع هذا مدى توتسك أتسك تولا على كلينغا ni tora ya soro doro dama kasi wulila ni hera ya soro hera yumfana kanka do yoroma ba ku manja ta doye illa al musallina fo salli bagaw ni mo munun kira salli matarafa baga ni salli bina chogola salli nali a chogolo beke sababu kan ni njogo infrake kabo tigula alladhina hum ala salatihim daimun munun be dume ukasallu keleka donc suratul ma'arij tuma mi alatum bin nin tanuni nin jogo nyuma yum fana fo akoy lal musallina alladhina hum ala salatihim daimuna ayu kam man kutu daminani sallide wa fi akhir al awsaf al hamidati qala walladhina hum ala salatihim yuhafizuna bo kam man kutu tanune munun fulenni nye suratul ma'arij laban fana man kutu nunun laban fana ay sallide foye man kutu daminana الذين هم على صلاتهم الدائمون من كتن نون تردفا والذين هم على صلاتهم يحافظون وبهذا أكون ننقصو يعرف أن الصلاة أعجم الأعمال بعد شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أكون ننقصو أكوي بنا دو ko salli de ye baraw be bele bele baye salli de ser kuma fula ko fe sahara kuma yin fole kafo sahadata la ilaha illallah mana bato fen site min ka bato ce ni ala kelempe wute ani muhammadu ala ka cidende nunu fula kofe bahara wala bara min ka bona be waye sallide jarina allah min muqimi salati wa muti zakati المحافظين على أداء فرائد الله واجتناب محارم الله sarahu laba bino seminu ye do ke ko ala kanke moye munum be sallina ta chogola munum be jakabo munum be wa ukasallu kuroshi ka ala ka fardawdi ku yere kuroshi ala ka haramuma باب الأمر بالمحافظة على صلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن إن يبون مني
aya munun bena kono hadisa munun bena kono kanya mariya farla salli duru an kan jantu wula an ku koloshi ani kan balilin min ka gele kosobe ani kan karima dan gele mo min be farla salli duru nunun to ina tu salli qala allah ta'ala lakum masamin qurtalen hafizu ala salawati wa salatul usta ala ko ye farla salli duru in koloshi ani chamanche salli wa yalla gasara salli وقال تعالى لكم مسامين كرتال فإن تابوا وقاموا صلاة وآتوا زكاة فقلوا سبيلهم على قرآن كنو مؤمنو يه أكون كافر وتوبرا كبوكا كافر يلا وقاموا صلاة ويسفر رسال دورونا تاچولا وآتوا زكاة ويجاكبو فقلوا سبيلهم أيسراب بلاوية ما تنبو فقل منا aywa dabila aka sura labli sarahu labnu semino ko ako hari ni muallifu tunka aya inde nati fayinta wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi dini ko paske kankarima dabu aya de la katemeninka paske o bayira nu ma farra salli duru nati uma jakabo akabali mawte mana kafiru de do واني ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارساك من عبد الله بن مسعود ملك جكباما كو علي تشيدن ينينكا alaka tanuna kishibaka ayyul amali afdalu ko ale ko tshidem ma bara nyuma wala bara juman kanye kateme bara utoka qala salatu ala waqtiha tshidon ko ika salli a waqti folola ka waqti la na waqti sira duru ka salli qultu summa ayu ko ale ko ni obora yedo jumando qala birrul walidaini tshidon ko bange baga fula batoli qultu summa ayu ko ale ko no bora jumando qala al jihadu fi sabilillah tshidon ko ka jihadu kala kasirala muntafaqu alay ni hadisa buhari muslim benala asrahu qala قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤلفكو على كارنيما مسامين كورتالينو في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن صلوات الخمس كتبهن الله عز وجل للعباد في كل يوم والليلة فرسل دورو ألا يوسف جونكا سوسو أني تلوتله لقوله تبارك وتعالى هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألك كما قصو مسمي هيرا كاچاكورتا لنو تمامي تشيدي نيانينكا أن يخفف عن العباد تمامي علي فرسل دور بلا تشيدي كمانتونكا تشيدي نيا على دليكو على كنويا كدوبوالا قال هي قمص وهي قمصون ala ko cide ma farra sallu duru noya kerala nyaake awma ka duru salli barala mesarala bi duru de beddi awma farra salli bi duru baraji de beddi awma ay innahunna qamsu fil fi'li wa qamsuna fil mizan farra salli do barala ambe farra salli de ke kelila ambe farra salli duru de ke mais mijani na alabe farra bi duru de donka mijani kono bi duru de baraji be dama ambe duru de salli mais bi duru de baraji be dama wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan al-islam wasala an-nabiy sallallahu alaihi wa rajula an al-islam cedo ayeci den nyinin ka islamiyala wa minhu salawatu nyinin kalin nunun kono nana farra salli duru imbu ala ayeci den nyinin ka ola fajakara lahu khamsa salawati tumami cenye ci den nyinin ka silamiya je jumay farla salliye doliye ci den nya jabi aye farla salli duru im foye qat qali alayya khuha
ceyin ko ciidema yala farla salli durin tana ben kawa ninyo ulu ko lutte menen ko fe ka boy farla salli durin tana ben kawa qala la illa anta tawwa ciiden ko ay ako farla salli durin tana tika fo ni yere ye baraji ni de mana ni fo ni yere nafila minke warsala muaja ila yayman wa qala akhbirhum anna allah farada alayhim 5 salawati fi kulli yawmin wa layla tuma me ciide nyem waju ce kata nye ci kata yemani ako muwajuma ika yemani kaw kibariya ko ala ye farda salli duru farda ya uka suni tile wa qad amara allah bil muhafazati alayha aw ala ya nyamariya ko farla salli duru am ko kolosi fa qala hafizu ala salawati wa salatul usta ala ko ye farda salli duru in kolosi anis tamanche salli قصها لما لها من المجية والفضل لا سرسل سوانترا منا لا يوكركريا منا كو توفو فرنفانشيا من باي سلو تو كاني فسمانتا من باي والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة الوسطى لا ني موني لا سرسل ديرو فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بكتاب الله cidenye wa salatul wusta tawsiranye odeye nabi nyuma mi ni ale debe alaka kitabu do kateme damfembeka obi muradillah ale debe alaka muradu do fana kateme damfembeka wala qawla li ahadin ba'da qawli nabi sallallahu alaihi wasallam kuma temmo shiwore bolo ciden ka kuma kofe wa qala ta'ala ko فإن تابوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولنت المؤلف رحمه الله أتى بالآية الأخرى تمام سمينو يني فو إمامنا النووي يني آية دفو أكو هاري مؤلف تنكناني آية دويني فإن تابوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نو توبرا ويه فرد صلي دورو ناتي ويه جاكبو أو بل موضوع الدين لا لأن هذه الآية تدل على أن من لم يقيم صلاة فهو كافر بس كني آية يا إرادة كوني مغمي ما فرد صلي دورو إنجو إمو صلي كافر ده بس كافنا كو بوندا فلو لا كو كان كريما جلم من بفرد صلي دورو تولي لا ومو ده فوا ولا أكو حراتون كان ني آية ده ني آية دوينه parce que au débat ira mugumi mafarda salli duru innati kafiri summa jakara hadisa ibn mas'ud radiyallahu anhu o kofa ay abdullah ibn mas'ud ko hadisa fo annahu sala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdalu ko abdullah ibn mas'ud ko le ci den nin kan ko baraw bera bara juman kani qala salatu ala waqtiha ci den ko ka salli a waqtila يعني على وقت المطلوب الشرع معنى الشريعة يعني في كوي كسلي وقت من ناي كسلي أو وقت لا إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل نا يسر فرسلي من أنين نايفي نو وقت السيرة درويكو سلي ده وكا وقت نما يمونينا كا وقت السيرة درو أسلي وإن كان مما يطلب تاقيره فتاقيره أفضل na yasru farra sallim ya nyini nei fe koy ya garuya de ko ya garuya o de kanyi wa salawatul khams kulluha al afdalu fiha at taqdim illa li isa aw farra salli duru imbe min kanyi na waqti sera dro ika salli fo safo farla salli duru imbe ka salli waqti folo la o de kanyi a waqti sera dro salli fo safo فالأفضل فيها تغيير سافو كوني من كني ولا أكو يا غرو يا وكادو سوكونا لا دوني سافو يا غرو يا ليد كني كاتمي كاريس اللي جونا ما لم يسق على الناس ni am ya غرو يا لمي ناتي مغود دو ni سافو يا غرو ليت مغود دو aka سافو يا غرو يا كاسالي ودي كني كاتمي كاليس اللي جونا وإلا فإن جهورا في شدة الحر الأفضل فيها تغيير تيشير على الناس أكو أني تغني سلي فنا
fi siddati har ni tile me fula wakati de tile kala yara kojugo min kanyo fanala ciden ko nogoya kata hada madawma ako lawa salli fana ka ya garuya pour akado suma kono doni tile kala ya kateme doni pour nogoya ka ke mugoka o fana be se ka ke fi siddati har salli fana be se ka ya garuya pour kan nogoya ke mugoye wa takhfif alaihim anika ko kan nogoya uka amma al fajr wal ashr wal maghrib fali afdalu fiha ta'jil ala kulli hal mi fajri la sara futuri min kanyi ulula kulu salli jonna nu wakati sera doro ku salli jonna la hala bela ode kanyi lakin qala al ulama wa rahimahumullah me kodoni ke bawo ko ala ku nema man qama hina yasma'u nida yatawaddu wa yata'ahabu li salati fa haja taqdim kodoni ke bawo doko ko salli ka salli jonna kwa kore munye ko ni salli wore la doro e ka wuli ka salli jita killa be ka salli ko ninde ka salli jonna laysa almana annahu min hina yu'azzanu tusalli kulla nyinite ni salli wala dura ka salli la nyinite way mana nu ko salli ka ke na wakati seran ka salli tele ya ka salli akrote ko ni salli wala la duro salli ka juan ka salli fo labben ko ni be nyala salli ka wala mo ka salli jita ko labbe kana salli yorola ko ka salli tele ya la ko la nyinide la nyini ninde ko min la nyinite ko na wala la duro an ka salli jo ko la nyinite way fal muhim akum muhimu ye munye an tasta'idda li salati min awwal waqtiha la nyini ye minye dro ni salli waqti folo dro ekilabbe dro akallabbe akasalli la nyini yo ode qala ibn mas'ud radiyallahu anhu summa ayyu o ko fe ibn mas'ud ko cide ko ka salli jonna aka waqti la no boray do qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini ako bange baga fula kanyuman kuye يعني الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والقدمة وغير ذلك شيرون كو بيرو الوالدين بيرو كوريمونيا كان يوما ياكي بانغ باغا فلاي كما كان يوما ياكي بانغ باغا فلاي كي واليلا كان يوما ياكي بانغ باغا فلاي نافولو لا كان يوما ياكي بانغ باغا فلاي إكا درجة من تيتري من ديرما كان يوما ياكي بانغ باغا فلاي كباركو يعني نونو نانيونا ihsan ye birru ye ninde kanyuma yake bangi ba fula kuma kauna ke walela itna folola ika ewa titri mindirima anika baraku ye anu nunu na nyukono wa birru walidaini al abdi wal ummi nu ko fana birru walidaini ko bangi baga kanyuma ku ya ni bangi baga bato jondo fa ni ba nu ko bangi baga bato fa ifa ani ba قال رضي الله عنه ثم أي وكفي ابن مسعود كتشيد ما كوني وكفي جماندو قال الجهاد في سبيل الله كيدون كو كجهاد كلا كسر الله قال ابن مسعود لو استجدته لجادني ابن مسعود كوني علي توني جيدلي ني تشيدن في كو تشيدن تومبه جيدلي كالي تقولي يعني لو طلبت زيادة ثم أي لجادني النبي صلى الله عليه وسلم amada sabade la ni ayalawa ni hadisa lawa mana nintu nye do faraka o kofe juma chiden tumbe do wore faraka kata qala zalika bina ala ma arafahu min qarinati alhali bu masudu yen nimfo jumanka ayen nimfo kadamunka parce que aye ci addo chiden kala halala ayata man shaw do chiden kala halala hari na tunye do faraka o kofe jumando chiden fana tumbe do wore fo kata وفي هذا الحديث عبد الله بن مسعود قادسا من فلابن حديث على دليل على إثبات المحبة لله عز وجل دلبننا كو على بفنكنو وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين ni hadisa ya yira ko ala be baraw fe kuma be barakelaw fe chokomi abe baraw kanu ko abe barakelaw kanu chokomi وأن حبه يتفاوت سبحانه وتعالى وكو ألك كنو فنا
katabarawma ala ka kanu katabarakilawma kanu fana tekkelenye fa badu la asiyai ahabbu ilayhi min badi fewun dokkanu nendo kata alama kateme fewun dokka wa fihi abi hadisain kono anna birra alwalidain muqaddam ala aljihad fi sabilillah ko bange baga fula batoli ko obe jihadu nye ala kasirala wajimuhu ala wajibihi ko bange baga bato wajibilama abe jihadu ka wajibilama nye wa tatawu ala tatawuhi ko bange baga bato ewa nafila lama baraji nyina lama nafila lama abe jihadu nafila nye famasala in kana alwalidani laysa indahuma man ya'uluhuma wala man yaqdumuhuma ni e ka bange baga fula kera mogotu bolo mimbe jonu ye mogotu bolo mimbe barake ufulaye wa huma fi darurati lil waladi ufula daruranu kama ko bedenna fa innahu yajibu alayhi an yabqa wala yujahidan awajibra e ka ikatu ka bange baga fula koro kana tajadula wa in kana indahu man yaqumu bi kayfiyatihima wa yaqdumuhuma min nahya surum mughawru bi ka bange baga koro munum be seka jonu ukalla nyinumuye ani munum be baraka fulaye fa haja bagahu indahuma mustahabbu summa aljihadu nintigi e kato e bange baga koro ore kanunendo ko fe jihadu na yasru fulamma ko bila darurala wajibi e kato koro kanata jihadula na yasru fana umma kote ela mughawru bu bono munum be jonu ye munum be barake nu ye toujours e kato korore kanunendo kateme kata jihadula wa in uhtiza ilayhi ni ufula hatagira kata ima kana afdala e kato korore kanata jihadula ode kanyi wa illam yuhtaji ilayhi fa birrul walidaini afdalu in uhtiza ilayhi ni jihadu hatagira ima mana ibange baga hari ni laddo baga ubula e ka to koro o de kanunendo kateme ikata jihadu la hari ni jihadu hatagira ila kana afdalu mana e ka to bange baga fula koro o de kanyi kateme kata jihadu la hari na ya soro jihadu hatagira ila wa illa mu hutaja ilayhi fa birrul walidaini afdalu na ya soro jihadu ma hataga ila e ka to bange baga fula koro o de kanyi imma ambe sageni yoroka summa aljihadu ini ahutija ilayhi ikato bange baga koro ni la do baga bula ni ete umma kote ela me bange baga kato koro afule jihadu fule e kato ikabange baga fula koro de musahabuye ika jihadu intoy ini ahutija ilayhi kana afdala min na yasuru jihadu hatagaraira e kata jihadu inna ode kanyi kateme kato bange baga yunkoro parce que umma kote ela wa illa muhtaji ilayhi min na yasuru jahaduma hatageela fa birrul walidaini afdalu bange baga fulalla dolin kanyuma kaya ode kanyi jahadunye wa yati inshallah al kalam ala hadith ibn umar wallahu alam akuni ala sunna ibn umar ka kuma hadisa ko kuma bin oka o bi nisbati li salati al fajr bo ako ewa minye fajri sallinye fal ma'ruf anna tawqit alladhi bi aidi an-nas comme min donendo ko wakati donembe tawqitu mumbe mugo bolo ladaina ku ulufe o yasuruni abennin kuma fu wakati mi saudiya alana ulufe sisa taqwitun muqaddamu ala alwaqti bi 5 daqa'iqan ala aqall taqdir comme mugo kay janto yerela taqwitu mana ewa application munu fule telephone nonna ko a wakati taqwitu mumbu bolo fajrila ko obe fajri nye o taqwitu bina fajri nye ni militi duru nyugonay ala aqall taqdir ni jate minaka dogma militi duru nyugona ko uka taqwi min be fajri nye ni oye wa badul ikhwan kharaju ila al-barr ko ukabbalumo do bora kata kungo konona la dibibe yoromi yelente fawajadu anna li farqa bayna at-taqwit alladhi bi aydi an-nas wa bayna tulul fajr nahu sulus saati ko munun tara jatemina
ku ya soro wakati min be mogo bolo wakati min dira mogo ma ani fajiri wakati ni nyogonche ko ewa eri tila sabana bunu nyogonche mana miniti mugani duru bunu nyogonche fal masailatu qatiratu jidda men nin koroshi ni en ni mew seminu ka kitabula akoloshi iba soro be jigi hamisula uko hamisula tambihu muhimmu liqayati kombe hakli jigi dokeya hakli jigi min kaka kosobe haja qasu bitilka lifatrati aljamaniya ko bunu seminu freka nin kuma min fo ko nin kuma kere do da yen nin kuma fo wakati minimi qabla an tuqawwima aljihatu almuqtasatu almas'ulatu min taqwim qura bunu seminu ka kuma min fle ni nyayen nin fo wakati nimi nin kera de sani mugo munum be saudiya misiru ka kibarinu sallu ka kibaruma sallu kibarunu wakati kibariya be munum bolo sanu ka wuli kanyanyini me akotuma mi wulili kanyanyini taqimul qura bi najrati marrata ukhra fi tahdidi waqti dukhul al-fajr akum min mun waqti min nun wulila kanyanyini kuraye ka fajiri waqti ka dila ko o dilala waqti benna nyogona ninte tukuni ni aka kitabullah jabe nin kuma fo me tusuri ba suru be nin do akoro donc atumbe nin fo waqti mi aya soro ko in kibariya waqti kibariya be mugo munum bolo ma wuli kan nyanyini me tuma min nin fora saudi a foli chayara a waqti misiru do ni salli welela misiru do ba ke ni salli welela o be salli toye ni miniti duru nyogona ko fe o be salli misiru do tumba ke ni salli welela ube ewa usalli to linke ewa militi mugani duru nyogono ko fe be fajiri salli mais tuma mi o chayara saudi a foli chayara karamo bolo to hadi bay ko buru be ko bare ni misiru kibariala i wulila kata kungo konona la kurante yoro min ni dibi be kata fajiri wakati makono ka jate minake ka wakati mbe ka dila kanye bo sisa useminu ye min fo ni nyede aye kuma info wakati mi wote sisa de wakati nunu labele no bolo sisa taqwim qura uye wakati belabbe okono salli wakati be ya bedila ka belabbe ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر donc tusuru comme akakuma folenka ako ola mana na donna ko taqwimu mumbu wakati mumbu bolo ko abe fajiri wakati ni militi mugani dure ako ola akaka fi salati al-fajr an yubadira bi iqamati la yanbaghi lil insani fi salati al-fajr an yubadira bi iqamati salati bal yata'akhkhara thulutha sa'ati ako wala oka ko amanka ni fajiri welela dro aka fajiri salli aka salli jo bali ko aka makononi ke militi mugani duru nyogona 25 daqiqata fo ko nyogona makono o temenen ko be abe salli hatta yatayaqana anna li fajra qad hadara waqtuha fo ka dankan ya soro ko fajiri waqti sera donc men ni nyede sani tunka labbe mo ko fel labbe na ni mboray wa abe ko mi waqti sera ya سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رياض الصالحين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبي داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru rabiul akhir min hijra sankalonani na bisu nyomugani sabanai miladi nasaro ka jate ba fulani mugani saba sankalo tani kelena bisu nye otannai ambe dawda bugu masjid raja ambo kono darasu imam an-Nawawi rahimahullah wa ka kitabu kono riyadu salihin bonda minna ko babu fadli salatul jamaa ko jama salli fasamanta min bala anya ka hadisaw kala diresu wakati yansuro hadisan labanna do forawo yere ka sarahu la anjora yoromi nyoma sarahu fa alaykum bil jamaati fa innama ya'kulu ji'bu min al qanami al qashiyati wa fi qawlihi fa alaykum bil jamaati fa innama ya'kulu zi'bu min al qanami al qashiyati ni ciden ko mbawma aya janto jamakola aka salli jamala aka do wala kungo kono na mimbe bamina bami nyoro kaja kabo batoma wala imbo odemina min fulen ni dalilu ala annahu la yanbaghi lil muslimina al iftiraq wal ikhtilaf ni ñayiranna ko amanka silamon ka fara ka ñogon soso ko manka ke wa annahu wajibu alayhim al istima'u ko min wajibilen be silamon ka u ka fara ñogon ka wa anna suruda an li jama'ati sababu lil halak ko mogo min fana be fara ka bo jamala ko halaki sababu de do لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبح ذلك بالقاشية من القنم parce que تيده مغمم بفرا كبو سلامو كجماما أهل السنة والجماعة فهم السلف الصالح وجماعة كودو ده مغالون جما كفرا كبولو يواجب ده parce que نانا أمبي جيان لبن نانكا جمانو ناچوكو مفونو نونكا پرپر لاتيك nu koy kana fara ka bo jama min be cinyaka ahli sunna wal jamaa ala fahamu salafu salih jamal la nyini yode wo jama sugu mo kana fara ka bo ma ni fara la ka bo jama sugu ma doro halakido me galon jama ja kwa awajibrai ka fara ka bo ma ndella ka don ke baga do me ayen faranfansia nyuma tuma mi akumana irbadi bun sariya ka hadisaka ako farali betila ka tatila yoro masaba ako fara nyogonya do be o ye wajibi ako fara nyogonya do be ka fara ka bo nyogonya ko o ye ko daga lenye ako fara ñugunya dobe wo ye haramu ye fara ñugunya minye wajibi ye ciñani ngalon ka fara ka bo ñugonna silamiya ni kafiriya ka fara ka bo ñugoma mushrikiya ni tawhidi ka fara ka bo ñugoma sunna ni bidiya ka fara ka bo ñugona ni fara ñugunya yayan ka wajibi yere de فرنجونا من دغرا علماء المستهدين الفقهاء مسألة اجتهادية منوبة نوبة فرا ولا كلن كل بيت دلدان دلو فاموني إكا اجتهاد فامو تشغو دي يوتا نمفنا يا فاموني أكا اجتهاد فامو تشغو يوتا ويو فرنجونا ميو دغرا فرنجونا من حرامو يه silamo ka keleke ka nyogon juguya ka nyogon konya jinya ko kama kafara o fara nyogonya ya haramu de waye jinya ko de ala ko toye donc ya
la ñine mu ñe silamo ka fara ñogon ka u kana fara u ka fara ñogon ka cinya ka parce que farali halaki sababu do fakaja alladhi yanshiju anni li jama'ati hatta bariya bi tafarrud bihi abo cogo kelen de la mogo min fana be damana jo ka fara ka bo jamala hatta bira'i yatafarradu bi har aka haklina hatta bira'i yatafarradu bihi har mogo min fana bada silamaw tobe haklina min ka ebi damana haklina la o ye farafarali de silamaw tobe haklina min ka ni dalilaw ye qur'ana ni sunna e fana bi damana haklinaw nati mun be bo jama kono ويظن أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور أي رفنا باجي فنا كو ابن منك كو دليلان يودي يرا كا جمهور جوني كبغا فانشاما بمنك كو سوسو إن يانا إتا دليلا بأودلا إبه جمهور بسوسو فالواجب عليه أن يعيد النذرا مرة أخرى mogo min ni ben nin cogola bun kesire ko min buni usemin ko min wajibilen be ka ko i ka sagi i kala jali ke sinya wore mana i ka hakilina min ni jamhuru sosala e bi dama ko sagi kala je ko sobe i ka hakilina sagi kala je ko sobe delila wala i jalla yumkinu an